The situation in Haiti has rapidly deteriorated over the last few years. Chairman Cires, Representative Salazar, and members of the committee, thank you very much for inviting me here today to discuss Haiti. Byen bonè jodi a, ansyen anvwaye spesyal Ameriken dans peyi d'Ayiti a, mesye Daniel Foote, te rankontre manb komisyon affaires etranjè kongrè Ameriken pour diskite sou reyaksyon gouvènman Ameriken face ak imigran Ayisyen yo. Pandan Li tap reponn dans tout transparans ak plizyè kesyon eli ofisyèl Ameriken yo te pose li, mesye Daniel Foote fait konnen Depòtasyon se pa pi bon moyen paske peyi d'Ayiti nan yon sityasyon difisil nan moment. D'après Anbasadè Foote, Depòtasyon pa pral fè Ayiti pi stab, men pito lap agrave sityasyon plis toujou. Ameriken souligné pour pays États-Unis que propre diplomat yo pa ka kite lokal yo sans yo pa gen yon kad armé kap sécuriser yo. Viviana Alexis, journaliste reporter depuis Port-au-Prince, Haïti. Toujours songez abonner à channel YouTube nou an, cliquez sur icône en bas à droite écran pour qu'à toujours être informé avec RTA. Merci en pile.